Ndagira ngo nongere mbasuze mbifurize kugira umugoroba mwiza ku itariki ya 9 ukwezi kwa mbere 2026. Amakuru menshi cyane bakomeza kugenda avugwa yerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse na Tanzania. N'amakuru menshi cyane turaza kugaruka ku itangazo rikomeye cyane rimaze gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya leta bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni White House. Itangazo kandi navuga ko rireba abanyarwanda bose muri rusange. Iri ni itangazo rikomeye cyane ku bijyanye n'intambara ikomeje muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amakimbirane amaze iminsi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'iki gihugu gituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo buri munyarwanda wese akwiye kwicara akumva kuko rishobora kuba ryagira ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi ku banyarwanda bose muri rusange. Hanyuma ariko mbere gato yuko twinjira kuri iryo tangazo, reka mbanze bahe inshamake mu buryo bwihuse cyane y'andi makuru agezweho akomeje kugenda avuga. Babwire ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse muri Kongo muri rusange, amakuru avuga yuko FARDC igisirikare cya Kongo cyamaze gushyiraho umuvugizi mushya usimbura General Sylvain Ekenge. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashyizeho Colonel Mark Hazuke Mwangba nk'umuyobozi wa serivisi z'itumanaho n'amakuru mu ngabo ndetse n'umuvugizi wacyo wa gateganyo. Uyu ofisiye yasimbuye kuri ziriya nshingano General Major Sylvain Ekenge Bomusa wiruka guhagarikwa azira amagambo yibasira abatutsi yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hazuke yari asanzwe ari umuyobozi wungirije wa SIFA ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi kuva muri Gicurasi 2024, kandi yabaye umuyobozi ushinzwe itumanaho n'ubukangurambaga ndetse n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Sokola 1. Ingabo za leta RDC kandi zikorera mu gace ka Grand Nord aho zirwana n'imitwe irimo ADF ndetse na M23. Hazuke wanigeze kandi kuba umunyamakuru, yaranasanzwe ari umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja, ingabo za RDC zifatanye muri za Uganda. Mu mwaka w'1988 nibwo yinjiye mu ngabo za Kongo Kinshasa, icyo gihe yitwaga Zaire. Niwe rero wagizwe umuvugizi wungirije usimbuye kandi uwitwa General Major Sylvain Ekenge Bomusa. Hanyuma mbabwire ko mu makuru mu buryo bwihuse M23 irimo gushyiraho ubutegetsi bwigenga. Impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko umutwe wa M23 urimo gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo rwose hari ibiganiro n'imihate y'amahoro ya Doha ndetse na Washington DC. Bikubiye muri raporo izo mpuguke ziheruka gusohora zikanayishyikiriza akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Loni. Iyo raporo ivuga ko ibintu byarushijeho kandi kumera nabi mu mezi ashize kuko impande zihanganye Kinshasa na M23 zagiye zigabanaho ibitero mu buryo bunyuranyije n'ubwumvikane bwo guhagarika imirwano bwari bugiye bigerwaho. Ivuga ko M23 ishaka kuba ubundi butegetsi buhangikanye n'ubwa leta ya Kongo, ishyiraho kandi inzego z'ubutasi, iz'ubucamanza, iz'imisoro n'inzego z'umutekano bisa nko kurema ibikorwa bya leta. Iyi raporo ivuga kandi ko M23 yaguye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Impuguke za ONU kandi zivuga ko ibintu byarushijeho kumera nabi mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe kandi bivuga ko umuhate wo kugera ku mahoro mu biganiro bya Doha utarimo gukomeza. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo yatangaje ko batazakomeza kandi ibiganiro na M23 i Doha niba uwo mutwe udasubiye inyuma ku mirongo wahozeho. Minisitiri Patrick Muyaya yatangaje ibyo biganiro na Radio Okapi iterwa inkunga na ONU nyuma y'amakuru amaze iminsi kandi avuga ko leta ya Kinshasa yivanye mu biganiro bya Doha bigamije kugera ku mahoro hagati impande zombi. Bwana Patrick Muyaya yavuze ko Kinshasa kandi tivanye muri ibyo biganiro, ko ayo makuru ari fake news kandi ari bihuha bikwizwa na M23 n'u Rwanda, ko bo ahubwo bakomeje kuganira n'umuhuza leta ya Qatar. Minisitiri Patrick Muyaya yavuze ko mezi ashize mu biganiro bya Doha hatewe intambwe zirimo kumvikana ku buryo bwo guhagarika imirwano nuko bizakorwa ndetse bagira ibyo bumvikana no ku kibazo cy'imfungwa muri rusange. Yongeraho ko izo ntambwe zose u Rwanda na M23 bazirenzeho ntibazubahirize. Ati ni gute wakumva ko tuzemererwa neza kugenda tukicara n'abantu batubahiriza ibyo twumvikanye kuva mu ntangiriro niyo twaba kandi twateye intambwe. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha umutwe wa M23, ivuga ko yafashe gusa ingamba zo kwirinda, naho umutwe wa M23 ushinja leta ya Kinshasa na FARDC ko aribo barenga kandi ku byumvikanye mu biganiro bakagaba ibitero ku birindiro bya M23. Muri raporo nshya inzobere za ONU zivuga ko izi mpamvu zombi zigabanaho ibitero mu gihe kimwe.
umunyamakuru wa Radio Okapi yabajije Patrick Muyaya niba kubera izo mpamvu yavuze ibiganiro bya Doha byarahagaze, maze arasubiza ati birumvikana kuri twe, bagomba kandi kuva muri Uvira, bagomba kandi gusubira ku mirongo y'ibanze ati bahozeho. Ntabwo yasobanuye iyo mirongo iyo ariyo. Abajijwe niba basubira mu biganiro bya Doha ari uko mama ya gatatu yasubiye inyuma kuri iyo mirongo, Patrick Muyaya yagize ati twe turi mu biganiro n'umuhuza leta ya Katari, kuko we ntitwigeze kandi duhagarika kuganira nawe. Birumvikana ko u Rwanda kimwe na mama ya gatatu bagomba kubanza gusubira inyuma aho bari bari kugira ngo ibyiciro bisigaye muri ibyo biganiro bya Doha bitange umusaruro ubyitezwemo. Mama ya gatatu ubu igenzura ibice binini cyane muri Kivu y'Abaruguru na Kivu y'Amajyepfo n'imijyi ya Goma na Bukavu, ni imirwa mikuru y'izi ntara, nyuma yo gufata umujyi wa Uvira mu kwezi gushize ku gitutu cy'amahanga yatangaje ko yawuvuyemo. Ibyo Kinshasa na Amerika rero nk'umuhuza bavuga ko atari ko bimeze kugeza magingo aya ngaya, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Yari amakuru aravuga ko uwahoze ari ministre muri Ghana yatawe muri yombi. Uwahoze ari ministre w'imari muri Ghana ubu afungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gufatwa n'abashinzwe abinjira ndetse n'abasohoka. Ibi byatangajwe mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 7 Mutarama rishyira kuwa 4 tariki ya 8 Mutarama ku ya gatandatu n'abunganizi ba Kenneth Ofori Ata. Inkuru dukesha Radio France Internationale ivuga ko uyu wari umuntu ukomeye cyane mu buyobozi bw'ahoze ari President Nana Akufo-Addo, akurikiranyweho ibyaha bitandukanye bifitanye isano na ruswa byakozwe igihe yari ministre. Iri fungwa rishobora kandi gutuma yoherezwa iyakara muri Ghana agakurikiranwa kuri ibyo byaha, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ikaze rero muri amakuru ku nkuru yacu, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira ko hari itangazo rimaze kuva mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo kandi rireba abanyarwanda bose ndetse n'abakongomani bose. Trump yashimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara y'u Rwanda na Congo yari imaze imyaka 30. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara, avuga ko yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Trump yashimangiye ko yashyize iherezo kuri iyo ntambara mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana na Fox News. Muri kiganiro bwana Trump akaba yabwiye ko umunyavenezuela Maria Corina Machado wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel umwaka ushize wa 2025 yakimutuye ati kubwo kubohora igihugu cye, ndetse ko uyu mugore wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro umaze icyumweru atawe muri yombi yifuza kukimushyikiriza, nk'uko amakuru abivuga. Bwana Trump ubwo yabazwaga niba yiteguye kandi kwakira kiriya gihembo yavuze ko byaba ari icyubahiro kuri we, ati kuko yabashije gushyira iherezo ku ntambara 8. Ni intambara zirimo iya Gaza na Israel, Cambodia ndetse na Thailand, Ubuhinde na Pakistan, Misiri na Ethiopia ndetse na Congo n'u Rwanda. Avuga ku bibazo by'u Rwanda na RDC yagize ati murebe Congo n'u Rwanda bari bamaze imyaka 30 barwana, ariko ibyo byarahagaze. Nashyize iherezo ku ntambara nyinshi, ni ibintu byiza cyane bituma numva nguwe neza. Ntabwo ari kubw'igihembo cyitwa Nobel, ahubwo nuko narokoye ubuzima bwa benshi. Muri Kamena 2025 nibwo u Rwanda na Congo Kinshasa kandi bashyize umukono ku masezerano y'amahoro, mbere yuko ayo masezerano yemerezwa i Washington DC na ba Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi mu muhango wayobowe na Perezida Trump. Nyuma y'amezi 6 ayo masezerano yashyizweho umukono, ingingo zitandukanye zirimo gusenya umutwe wa FDLR ushinjwa kuba umuzi w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo kugeza ubu ziratangira kubahirizwa. Ingabo za leta ya Kinshasa kandi baracyakomeje kandi imirwano n'umutwe wa FC 23 u Rwanda rushinjwa guha ubufasha. Mu kwezi gushize uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri munini cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ariko uza kuvamo nyuma yo gusabwa gusubira inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bishimangira. Hanyuma rero umuyandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko uwitwa Trump ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye amarenga yo kugenzura Venezuela imyaka n'imyaka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaciye amarenga ko Amerika ishobora gukomeza kandi kugenzura Venezuela imyaka n'imyaka. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 8 Mutarama 2026 mu kiganiro agiranye na The New York Times. Yavuze ko igihe nicyo kizatubwira igihe bizafata mu kugenzura Venezuela. Ni nyuma yuko ku itariki ya 3 Mutarama 2026 ingabo za Amerika zafashe Nicolas Maduro n'umugore we bajyanwa muri Amerika, aho bakurikiranyweho iterabwoba rishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Trump ntiyanavuze niba muri Venezuela hazaba amatora hagamijwe gusimbura Delcy Rodriguez uri kuyobora iki gihugu
gikize kuri peteroli by'agateganyo. Trump yavuze ko umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ari gukorana bya hafi na Rodriguez, ari kuduha icyo ari cyo cyose twumva ko ari ingenzi. Yavuze ko Amerika kandi izagenzura ibikomoka kuri peteroli ndetse no kuyikoresha, icyakora ngo bizatwara igihe mu gusana ndetse no gutangiza inganda zibitunganya. Ku itariki ya 5 Mutarama 2025 nibwo Nicolas Maduro yagejejwe imbere mu rukiko rwa Manhattan muri leta ya New York akuye muri gereza ya Brooklyn. Icyo gihe kandi yagaragaje ko akiri perezida w'iki gihugu cya Venezuela cyo muri Amerika y'Amajyepfo, ahakana ibyaha byose ashinjwa. Mu gihugu cy'u Burundi, amakuru aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi aravuga yuko umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko u Burundi bwasubije ingabo mu gace ka Bibokoboko ndetse na Pwezero duherereye muri teritwari ya Fizi. Tariki ya 8 Mutarama 2026 umuvugizi wa twirwaneho Colonel Kamasa Ndakize Welcome yatangaje ko izo ngabo ziyobowe n'abofisi barimo uwitwa Nshimirimana zishaka kandi kugenzura igice cy'imisozi miremire gituwe n'abanyamurenge. Yagize ati MRDP twirwaneho yamaganiye kure iyi gahunda mbi y'ingabo z'amahanga igamije gusa gutera abasivili b'abanyamurenge muri Bokoboko ndetse na Pwezero Minembwe no kubafungira inzira, ibizatuma rero ikibazo cyabo kandi kiba kibi kurushaho. MRDP twirwaneho yavuze ko kuva muri 2025 ingabo z'Urundi kandi zifatanyije n'iza RDC, imitwe y'abazarendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR byishe abasivili b'abanyamurenge bibakorera iyicarubozo, bamwe kandi bibafata ibunyago, bibafata ku ngufu, binasahura kandi imitungo yabo. Kuva mu Kwakira mu kwezi kwa 10 imibereho y'abanyamurenge batuye muri Minembwe yarazambye, kuko nibwo ingabo z'u Burundi n'indi mitwe bikorana byafunze inzira zose banyuragamo bajya ku masoko ndetse no ku mavuriro. Ibi bikorwa kandi byatumye abanyamurenge bagorwa no kubona ibyangombwa nkenerwa, abashoboye kandi kubibona bakabihabwa ku giciro kiri hejuru cyane. Umubare w'abapfira mu mavuriro yo muri Minembwe cyane cyane abana batarengeje imyaka 5 waratumbagiye bitewe no kubura imiti. Nyuma yaho irihuro rya FC23 rifashe ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi n'umujyi wa Uvira mu ntangiriro zo kuza 2025 byavuzwe ko ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zirimo n'izagabaga ibitero ku banyamurenge zasubiye iwabo. Amakuru yamenyekanye mu minsi mike ishize nuko u Burundi bwongeye kohereza ingabo mu bice byo muri Fizi byegereye ikibaya cya Tanganyika birimo umujyi wa Baraka kugira ngo zifatanye n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusukura ibitero. MRDP twirwaneho igaragaza ko ingabo z'u Burundi zoherejwe kandi muri Bokoboko ndetse na Pwezero ari zaturutse mu mujyi wa Baraka. Yatangaje ko itazarebera mu gihe umutekano w'abasivili kandi umutungo wabo ukomeje kugenda ujya mu kaga nk'uko bakomeza kugenda bishimangira. Dukomeje n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Igihugu cya Tanzania ari muri babaje cyane ku banyarwanda. Muri iki gihugu cya Tanzania nuko polisi ya Tanzania yatangaje ko umunyarwandakazi witwa Uwumuhoza Violette yaguye muri kasho yaho yarafungiwe mu majyaruguru y'umujyi wa Arusha. Yakomeje itangaza ko urupfu rwe rwabaye nk'amayobera kuko hataramenyekana icyaruteye. Mu itangazo polisi yatanze yerekanye ko hakomeje iperereza rigamije kumenya icyabaye ku ntandaro y'urupfu rwa Violetta. Ku rundi ruhande ariko raporo yaturutse ku biro bikuru bya polisi muri Dodoma yavuze ko Umuhoza Violette yaba yiyahuriye aho yarafungiwe, nubwo nabyo bigikomeje kandi kwibazwaho. Uyu mugore utatangajwe imyaka ye yari yataye muri yombi kubera kwinjira ndetse no gutura muri Tanzania mu buryo bunyuranyije n'amategeko burimo ndetse no kuba nta cyangombwa kimwemerera kuhaba yari afite. Urupfu rwe rwabaye ku itariki ya 7 Mutarama 2026 nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma tuganire kuri iyi nkuru ivuga kuri François Mitterrand uyoboye igihugu cy'Ubufaransa. Babwire ko itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1993 François Mitterrand wayoboye Ubufaransa mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo yapfuye, apfana ipfunwe rikomeye cyane rishingiye ku buryo yabaye ikiraro cyaharuriye abagizi ba nabi gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wo kwica Abatutsi mu Rwanda. François Mitterrand apfuye ariko afite imyaka 79 nyuma y'iminsi mike yushije ikivi cy'imyaka 14 yayoboye Ubufaransa. Ni umwe mu banyepolitike bakunze rero gushyirwa mu majwi ku miyoborere idahwitse yateje ibibazo hirya no hino ku isi, cyane cyane muri politiki ya Afurika, agaca agahigo mu ruhare akekwaho kuba yaragize mu guterana Abatutsi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Manda ya nyuma ya Perezida François Mitterrand yahuriranye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Icyo gihe amakuru kandi akanavuga ko yari atorohewe n'uburwayi
imyifatire ya François Mitterrand n'ubucuti bukomeye cyane yari afitanye na Perezida Juvenal Habyarimana bwatumye agira uruhare rufatika kandi rugaragara mu gufasha leta ye gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wo gutsemba abatutsi. Leta ya Mitterrand kandi yatanze intwaro zakoreshejwe muri jenoside. Umuryango Sylvie urwanya ipfobya rya jenoside ugaragaza ko Capitaine Paul Barrel wahoze ari umujandarume mu Bufaransa yari mu bikorwa bya politike mu Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Uyu Capitaine Paul Barrel yakoranaga n'abayobozi bakuru b'u Rwanda, yari afite umufatanyabikorwa hafi François de Groussouvre wari inkoramutima ya Perezida François Mitterrand. Paul Barrel ashinjwa ko ku itariki 28 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yasinyanye na guverinoma y'abatabazi yari ihagarariwe na Minisitiri w'Intebe Jean Kambanda amasezerano yo gutanga intwaro no gutoza ingabo zakoze jenoside. Guverinoma y'u Rwanda kandi yariho icyo gihe yemeye kuzishyura Ubufaransa miliyoni 3 z'amadolari. Abafaransa bashyigikiye ubwicanyi mu bisesero ku ngoma ye. Ingabo z'Ubufaransa zashinzwe guterana abatutsi bicwaga mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse haboneka inyandiko zimenyekanisha ko abacanshuro benshi b'Abafaransa bagaragaye mu misozi ya Bisesero hagati muri Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho bari bagiye gushishikariza kumara abatutsi bagera mu 50,000 bari bahuriye, ndetse banagerageje kandi kwirwanaho ariko biba iby'ubusa. Zone turquoise mu gihe ingabo z'Abafaransa zari zafashe uduce twa Cyangugu, Kibuye ndetse na Gikongoro tutaraberagamo ubwicanyi. Nta cyakozwe kugira ngo ruzikumire ubwicanyi ku batutsi bahahungiraga, ndetse n'ubwo Radio RTRM yageraga kandi muri ako gace kagenzurwaga n'Abafaransa, ntacyo izo ngabo zakoze ngo zikumire, kandi yarakomeje gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Abafaransa kandi ntibabashije kandi gufata abari bagize guverinoma yakoze jenoside bahungiye igihugu banyuze muri icyo gihugu bajya muri Zaire, niko muri zone turquoise berekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi wa none. Ubwo yasabwaga gusobanura mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa icyo gihe yavuze ko izo ngabo n'ababasha zari zahawe bwo gukora iperereza ndetse no gufata abanyabyaha. Uruhare rw'ingabo z'Abafaransa mu Rwanda rwanenzwe kenshi bitewe n'uburyo bitwaye mu gihugu, nyamara Perezida François Mitterrand ntiyahwemye kuzishimagiza avuga ko zarokoye ubuzima bw'ibihumbi by'Abanyarwanda. Mu kiganiro Perezida Kagame aherutse kugira n'umunyamakuru Marion Nofal, yavuze ko Ubufaransa n'Ububiligi kandi byagize uruhare mu gutuma Loni idatabara abatutsi bitwaga mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abajijwe impamvu, yagize ati ubona isano ishingiye ku ngengabitekerezo kuva mu ntangiriro. Niba Ababiligi baragize uruhare muri politiki yaciyemo abantu ibice kuva mu ntangiriro wahita ubyumva. Ku ruhande rw'Ubufaransa, Perezida Kagame kandi yasobanuye ko Perezida wariho icyo gihe François Mitterrand yari nk'umubyeyi wa Habyarimana Juvenal wayoboraga u Rwanda. Ati ku Bufaransa, Perezida wariho yari Mitterrand, yari inshuti magara Perezida Habyarimana wapfiriye mu ndege yarashwe. Ati bari inshuti cyane ku buryo umwe yari nka se w'undi. Perezida Kagame yavuze ko amateka yerekana ko Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand nawe yari ataniye n'uwo yari w'icyo gihe bica abantu. Perezida François Mitterrand akimenya urupfu rwa Perezida Habyarimana yahise ahungisha umugore Agathe Kanziga Habyarimana n'abana be berekeza i Burayi, ndetse ubu baba mu Bufaransa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Kanziga yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera uruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko Ubufaransa bwanze kumwohereza mu Rwanda cyangwa kumuburanisha, nyamara nibwo bumenya imibereho ye. Perezida Kagame yahamije ko yaganiriye n'abayobozi bari hafi ya François Mitterrand bigera no ku muhungu we wavugaga rikijyana kuri politiki y'Ubufaransa muri Afurika, ariko bakinangira kwemera uruhare rwabo. Ntiyigeze yibona mu Rwanda rwa nyuma Habyarimana. Nyuma yo gutakaza uwo yafataga nk'umuhungu we Juvenal Habyarimana, François Mitterrand ntabwo yigeze yumva muri guverinoma nshya yari igiyeho mu Rwanda iyobowe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Uyu mugabo yakomeje kandi gusiragiza u Rwanda akarwima ijambo ku ruhando mpuzamahanga, kandi rwari mu bihe rukeneye ubufasha bwa buri wese ushobora kugira icyo afasha. Mu Gushyingo, ni ukuvuga mu kwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Mitterrand yari yateguye inama yakundaga cyane izwi nka Sommet France Afrique. Abakuru b'ibihugu 25 bya Afurika bashyizemo amakoti yabo bitabira ibyo biganiro. Ku ngingo y'ibyirwa harimo umubano w'Ubufaransa na Afurika ndetse n'u Rwanda by'umwihariko nk'igihugu cyari kivuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Icyakora ntabwo u Rwanda rwari rwatumiwe ubwo François Mitterrand yafataga guverinoma ya FPR Inkotanyi nk'abanzi bayo. Dr Charles Muriganda wari umujyanama Perezida yigeze kuvuga ko ati nta nubwo kuba tutaratumiwe muri iriya nama ya Biarritz bivuze ko ibihugu byayitabiriye
byafataga u Rwanda nk'igihugu ati kirwaye ibibembe, ati birumvikana nta kuntu perezida w'u Rwanda yari gushobora kandi kujya mu Bufaransa atatumiwe. Uyu mugabo yongeyeho ko ikimwaro kuri perezida François Mitterrand cyari kimaze kujya ku mugaragaro ku rwego mpuzamahanga, kandi kudatumirwa n'Ubufaransa rwose ntabwo ati byadutangaje kuko perezida wariho icyo gihe niko yari ameze, ati niyo mitekerereze ye, ati yari yifatanyije n'abamaze kandi guhekura u Rwanda, urumva yari afite ikimwaro, nta kuntu yari gutinyuka ngo atumire perezida w'u Rwanda i Biarritz, nk'uko aya makuru yakomeje kugenda bishimangira mu bihe bitandukanye. Twa François Mitterrand. Hanyuma yandi makuru mabwire ko guverinoma y'Ubuhinde iri guteganya uburyo bwo gukuraho ingamba zari zimaze imyaka igera kuri 5 zo kubuza amasosiyete y'Abashinwa guhatanira amasoko ya leta muri icyo gihugu. Ni icyemezo gifashwe nk'imwe mu nzira zikomeje kandi kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi kuva mu mpera za 2024. Icyo cyemezo kandi kigiye gufatwa mu gihe Ubuhinde buri kugerageza kongera kuzahura umubano w'ubucuruzi n'Ubushinwa nyuma y'uko ubushyamirane busanzwe ku mipaka y'ibihugu byombi kandi bwagabanutse ugereranyije n'imyaka yashize. Izo ngamba zashyizwe muri 2020 nyuma y'imirwano yahitanye abasirikare ku mpande zombi ku mupaka uhuza Ubuhinde n'Ubushinwa, zasabaga amasosiyete y'Abashinwa kandi mbere yo guhatanira amasoko ya leta mu Buhinde kwiyandikisha muri leta no kubona ibyemezo mu bya politike n'umutekano, ariko birimo n'amananiza menshi cyane. Ibyo byatumye rero amasosiyete menshi y'Abashinwa adashobora kandi guhatana ku masoko ya leta afite agaciro kari hagati ya miliyari 750 z'amadolari y'Amerika. Minisiteri y'Imari y'Ubuhinde iri kwiga uburyo bwo koroshya ibisabwa mu kwiyandikisha, bityo ayo masosiyete y'Abashinwa akazongera guhatanira amasoko ya leta. Umuyobozi utifuje ko amazina ye ajya hanze yabwiye Reuters n'amakuru y'Abongereza ati abayobozi bari kureba uburyo bakora ibisabwa ku kwiyandikisha ku bahatanira amasoko ya leta baturutse mu bihugu tuhana imbibi. Izo nzitizi kandi zashyizweho ku Bushinwa zateje ingaruka zikomeye cyane ku mishinga ya leta, aho yatindaga cyangwa se igahagarara kubera ibura ry'ibikoresho. Urugero ni uruganda rwo mu Bushinwa rwitwa China Railway Rolling Stock Corporation rukora ibikoresho bitandukanye, rwambuwe isoko ryo gukora gari ya moshi ifite agaciro ka miliyoni 116 z'amadolari y'Amerika, bituma rero umushinga utinda cyane. Ibi byatumye abayobozi mu Buhinde basaba ko hafatwa ingamba nshya zo koroshya ayo mabwiriza ajyanye n'amasosiyete y'Abashinwa. Umwaka ushize Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yasuye Ubushinwa bwa mbere mu myaka 7 yarishize, aho yemeranyije kongera kandi kunoza umubano mu by'ubucuruzi ndetse n'ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi, kuvuga Ubushinwa ndetse n'igihugu